o be kul to yimo hali to korge man ko chef denya ala si aben ken bo so ko be kul to ka ko shiri yimo hali to korge da ro ko da do ko ne chef yene yeta wonne tova in yurin zugu choboy barla biyar gani musun seminti dagban le zaha la'am wuti na yi wumsi bi ko ti bi paɣa ni yi zaŋ ŋɔ ti doo alhaji jambola ŋun mi zaɣasiri zaha ka kuli ʒiya ni o bii ŋɔ bi kundo nyɛla o bi kundo ka ti zaɣ walim yɛlli maa je ni ti baŋ din tahali hali ni zuŋɔ na kɔŋli baŋbu biyɛri gbani waana n tuula puuni dama niri ŋun su kuli yuli ni ma ŋuni lahasuri birili alhaji jambola nin ni tul sham lala ko bi raadiya gba nin tula biyɛri gbani 3 and 4 ala si de tam nin da yɛla ni di gɔrigu kpɛnuga ai ti buɣusi na tooti ka zaŋ ma shɛbi tii maa ni yɛn buɣula tingbani ka daagani bunye tare duniya yam tare gidan kai an san ya tashe juma din ya tare wannan shin kuti jima ma din ya tare ma amma on da sa tama lan wadan fatare tinya an yi zuwa laglana ma yama ba shabdan bi kun yi lagarma shalan kan wannan le bi won ma lamba ka tuku sha nuna kwa dipa ban kwala aka hankali alaji a hankali da bi yalla amma mun ala kawai mun a jan ku to ji zuwa ya mu to ji ya ni ya pam Oi, biyar gbani 3 and 4. Kaya kam mine za la anyul biyar gban 3 and 4. Nyangar makpam ni endosha. Biyar gbani 3 and 4. oya kulle to ngabule ba yansi Anya sini ngo ami ka kwara kasete shito akamni. Tumpan sila gum biye da dale. Za bobl ma be za suma production ababu. Biyar gbani 3 and 4. Bang mama ka yulle.